ngitshela ukuthi look at uyabona mfowethu le ndawo ngey'khathi zawo ubakhombisa i-haunted house le siyakholela ukuthi i-haunted because iy'tori zi-hectic bafowethu hayi afana ukusaba siphakathi isinqumo sisithathile usokale ntombi zamshangaza abanye zamcofola zimbona eqhubuza etshela ukuthi ayakhe akenana lutho mani. Hey Jazz, hayi sengibuyile impela-ke gaming njengamanje. La ngiphethe emva kwami ngiphethe unqubeko mfowethu. Uyena umuntu engathi amazi uMashele uyobe esibriefa naye ngalolu lwazi oluncane analo ngale abandoned house, haunted house le. Siyakholela ukuthi i-haunted because iy'tori zi-hectic bafowethu, zi-hectic njengoba bezingishilo. Mfowethu, ngubeko. Mfowethu, asivele nje sihlale odabeni sithanda ukucucuza shona isiyanga siyangena manje. Because isibindi ngoba ngisenaso yeah. Mana mfowethu, lensizwa le uMashele, kwawumuntu onjani baba? uMashele kwakuwumuntu nje owayehlalela yedwa nje njengobubona nawe le ndawo. Le mizi nje le isanda kufika kwakuyena yedwa ohlala lana. Oh, cha nami impela nalamakhaya lawo sinayo like from 2012 asibona abantu bala ngokuzinto abasemthini. Kodwa mfowethu wayenzani ngempilo? Ngihlezi ngizwa lento ukuthi hayi wayihlala yedwa like yini ayenza ngempilo. uMashele waye-ecologist kanje. Wayedila nezinto ze-history nje. Labantu abalokhu nje ama-arte yonke leyo yonke leyo. Yeah, wayeyi-painter futhi, wayeyi-best painter. Artist. Bafowethu. Wena kombe nake nahlangana naye lapho soyidea. Washona nini? Washona kathi 15 years ago. Yeah. Oh, la ko 2009. Asingene cha, singaphuza ukusaba siphakathi. Isinqumo sisithathile. O5 flashlights ngibone ngathi kumnyama la. Nayi la. Yeah. Hayi. Yona incane njalo iflashlights kulungile sangena. Afethu igarage leli kwakumele kusho hoye igarage sengikhohle nawo. This is a garage. Garage la Mr. Marshall. Hey mfowethu kuyabonakala indawo ebulungu izinto zomathenisi. Mfowethu sasithini akekho umuntu omnyama wayithengana nalezi nazi ngikhwama zayo yabo ukuthi into ya hlapha ayidlala la manje idlala ngoba ngoba uyimbuzi ayilungile yazini azivele nesihlalo ndabeni wayine drainage system nje. Yeah. Amapayipi amanzi wathula kanjani bafowethu ngoba kuyimanje thina singenayo. Bafowethu abelungu buka nje yazi ukuthi lo muzi wa-abandwa nini thina le technology le kuyimanje emakhaya asinayo. We don't have this kind of ngiyamkoko. This is crazy. Okay bafowethu yayibona mfowethu ukuthi le ndlu yayi one of the topest houses. Amazing. La kumele ugawule ubheke ihlala inyoni yaza nesters. Hawu sengikhohlwe nokuthi manje ngikhuluma isilisa. Hey bafowethu no asingene siye phakathi straight siya upstairs njengabashe siyobona into eyinkinga lapha. Hey chat, hey let's go. Let's go guys, let's go. Hey bafowethu you can see ukuthi le ndlu le bo isicapha senyaka mfowethu yazini akwenzakalanga lutho. Buka la mfowethu kuvalekile ukuthi i-warning le njengomlungu omnyama ngiyangena lapha ekubazi ukuthi abelungu bayenza kanjani mhlawumbe lokucinga kwabo uthola inhlanhla bafowethu kubi phela. Awushaya sondela.
Hayi le nsizwa iyasaba cameraman. Hayi iyasaba. Le ndawo le. Dawoza sondela. Hey yabona le ndawo le. Mfowethu yazi laba bafana bama artist yabona ungasithatha serious lento le. Singenza noma ihotela la. I-B&B. Siyithathe leni ngoba phela idle yashiya. Mfowethu ngiyasizwa istory sakhe kambuza uchazile ukuthi wafa kanjani. Yena lo Marshall singazi silokho. Ya njengoba wayehlala yedwa la. Kwatholakala nje eseshonile kwabonakala ngeinyoni lezi amanqa. Ama-vulture. Ama-vulture. Hey crazy. Ayihleli khona lapha kwe roof. Kwabonakala ngawo. Bathi bayamthola nje eseyamathambo nakhona. Bafowethu. Yabona ke indaba yokungafuni imakhelwane. Asazi sesilokhulu. Sibakhombise nje le ndawo le akukho ke safe lapho sigada. Bubu usutshela sengikhuluma kakhulu. Sengihamba ngitshela ukuthi look at uyabo mfowethu le ndawo ngekhathi zawo ubakhombisa iview nje. Ukhombisa iview mfowethu. Uthi ubusapha buka kungekho imagine kungekho mizi kungekho lutho kwakuyihlathi nje mfowethu angasengisho ihlathi kwakuyiGreenland nje yabo mfowethu ePoland wayipholile because ngiyabona nalapha inkinga sesikude ngeke kusabonakala ukuthi umgwaqo wakhe lo umgwaqo wakhe uyena yedwa vele wayihlala la wayizakhela umgwaqo wakhe. Shoot, this bro was a rich man. Yeah, he was a wealthy man. Yabo lento shothi yo archaeologist awayizenza lezi zinto zakhe. Because naya intaba uMadundube if you from the local yabo bayibona that's a Madundube nayi lapha Madundube bese nomgwaqo yeah bese uma uphuma lapha it's R74 kodwa phela not everyone knows this place. Sushi hey madoda mfethu man it's on a show siyenza lento le yabo asingabe sachitha isikhathi indoda sesiphakathi isengiphakathi hey on how dog boy look at this thing. Yazi ukuthi stage usho ukuthi ibhodi nje ngoba lezinto u-A4 nje ubiza kanje ama-artist abantu abangama-artist abadwebayo bayazi. Mina ngizilona i-artist coach dog. Mfowethu sinelokho nje la i-museum yonke le yabo kodwa kube mfowethu mhlawumbe ushiya ama-signs izinto ezama-signs esibuka kulamaphepha la khona izinto eyi-useless zonke ikhona la mfowethu owayibhale khona for sure yabazi abelungu kanjani ayibhale khona izinto mhlawumbe masingena inside before singene la masibuke i-view yakhe yabo mfowethu thola ukuthi uyilokhu nje uyi-artist yabo ungahosta ngisho i-listening session hayi indawo yamahhala uyivuse buke i-stage awume ngapha bebone ukuthi i-stage lesi it's actually a stage i-area ingaba futhi futhi la isaveli amalokhunja lamaplango lawo asawuphila namanje ikingi lawa ngaphandle so I think imvule ezenza lokho yabo angithanda ukusondela kakhulu because inkingi ngenzeka yabo iview futhi lazi nelanga liphuma ngaphi la wa i-sunrise ayethi ivele kuyena asilokhunja asisithathe ithuba la lomuzi lo sisibuke yini man-closet nawayenzani nezinto nezirongi-ke la kanti-ke nenzani bolova la enziwa la asize ngapho ngilandele eyi sibuke la ebafuthi yabona abelungu kenziwani angiboni ngisho ikamero mina la yazi ngididekile eyani kahle kahle lendlu le no yazini kodwa la supposed to ukuthi kwakuyikhishi leli because nayo le drainage system nazi nelokho nje neyimivi la phililwane la ngathola i-news book look at mfowethu yabona la imagine mina ngase sikuvuse le ndawo le
ukhombisa nosinki mfowethu. I-drainage system relokhunje. Hayi bafowethu asiphume ngala. Ikhishi le kodwa for sure ikhishi. Awuboni nanendawo yezitofu mhlawumbe wayiwasha la wayinomshini oyiwashelayo. Kodwa mfowethu into engiphatha ukuthi into eyakudala le. Let's look this side. There's a lot going on. Kumele ngabe yini le i-toilet. Mhlawumbe kwami i-toilet. Kunanamanje endlini yabo archaeologist yangempela le. Mina uzwa i-toilet. Hala ipainting. Bafowethu. Manje ayizwa le. Anzi mana, anzi mina nedwa mfowethu. Mfowethu ungayisho lento. Ngeke. Yeah, mfowethu. Angeke ngiqalaze. Let's see what's this side. Oh look uqhawe lapha. Hayi yabona nje bafowethu. Yabona nje. Hey lokho ungabisali lokho nje. Ubhekise le. Hayi ubuyela emuva nje. Into engeke sayibona le yenza hayi. Iphelile. Afana le vlog ngamane nife bafana ngeke ninoke. Dog. India. No, there's a lot of investigation that should happen lapha. Wait. Uvelwivale lento le. You know what chat? Hayi ngikhohlwana bafana. Hayi khohlwana bafana. Yabo into lapha yazini